Ole vain hi Mars ni somni panga sang ni somni ani a zan ani to a zanina hian Moodle chung chang toite aron soifia katum don ni he Moodle karon soifia tum na chan chu kan college government Zirtiri residential science college in learning management system atan Moodle kan set up thara chumi chung chang chu kan lo mer hriat nan toite in ran soifia katum ani ama saberin henge Moodle ti soifia tum ta ila Moodle chu short form ani alam pum chu modular object oriented dynamic learning environment ti na ani hei hi khovela learning management system traber pola an soi paisa le ngai lo ani chuan computer thiam tan a source code po ti danglam thiang ani chuan he Moodle hi Martin develop ani Martin chuan sangni pani August ni somni khan mi puiman thei turin version masaber chu ape chuak ani chuan he Moodle hian Zirtiri te chuan online course kan du sat kan siam theya chuan file chi sang PDF te presentation file te video te thlengin upload theya chuan test sang exam te assignment thlengin asiam thei boka chung test sang te chu keima ni wa check ngai to shan pa chuang lawin zirlai ten an ron submit huna computer Moodle khan automatic in ma ka lo pe mai don ni chuan discussion forum til engemo shethiam lo in zo na to rang chi te kha a om tel ngal boka asiam thei ani chu ba ka zirlai te ne na in biak WhatsApp kan in chatang dewa chat session te po kha Moodle chunga hian om veka a in chat thei bok ani tin zirlai te ma mu zat engkim kha a hriat thei don awangin tunge zirlai thiam thea tunge zirlai thiam thei lo ti kha mentoring kha akal pui thei bok ani chuba ka live lesson kan ti don nge live session live class online class kan lak du chuan Moodle hian a support amaro chu online class te hi video streaming hi thil na mai an anilawa a free tak chuan a support lawa plugins engemaw label in Moodle hian a man thei bok ani heng kan soi ba ka hian Moodle hian Zirtiri te tan tangkai na tam tak le features tam tak alaneya hei introduction a karon soi thei ni se the chuan zirlai ten enge Moodle an ti thei what student can do in Moodle ti hi an soi le tum ta ila zirlai te chuan course an du song course an mani course khan an in register theya hei Zirtiri po khan alo et sa thei boka chuan Zirtiri in study material chi sang upload te video thleng khan adu tokin download in a en thei bok anga chuan assignment te test chi sang Zirtiri in asiam te kha ava chang theyanga chan zo huna Zirtiri in set dana zirin ama muzat te po kha lang thei ngal te po lang thei nakina Zirtiri in aphal huna lang chau tu ang si te po kha eng kim kha om thei boka chu ba ka enge mohar sat na neita se khami subject bi ka thiam expert teacher khan chat le forum te mang khan zirlain an ron zo chuan a chang thei bok ta ani ti chuan class kha ta om chuang si lo mun chang khan class kha alak thei don ti na ani chuan zirlai te khan anti chat anti chiat engkim kha mak hain save save ka fangina nuwa te po khan an en theyanga etilai chapter hian ka chak lo dewa hen tilai chapter hi ka zir ngai ti engkim khan mani khan in hre thei don ani engwain nge Moodle kan man kher ti kha zona om thei ani kan man na chan tam taka om mga chung zinga chuan free ani ashan pa in paisa join valley angai lawa chu mai ba ka khoviala hian he Moodle hi LMS traber ti ila kan soi sual om lo ve he recording ka ti lai hian khovel pumpuya hian Moodle website noi khat sing thum sang sari sari som pathum aw meka chung website te chu ram sang zani somli atangin ani keini hi asom pathum na te po kan ni mai thei ani chuan India chuan Moodle website hi
sang thum zali somkwa pali au mekani India azuna in cha zong tila kan social omlawe chung ho chuan he Moodle website hi LMS tan an mang mek bok ani ti chuan he Moodle alar na chan le athana em pakhat chu computer screen liana te laptop screen te dewa te tablet screen te zo ka te le mobile phone screen te ro te thleng khan a support veka chu function khovela hian min an mang na sa em ani so ti zong chu Moodle introduction ni se kalame